Kairem Bikokta Angang Ama Ising the Tabadagi Lake Dre. Yellow Furup Sing Punsinduna Mapangi Sakti Sing Tanaba Matam Oide Hina MP Sana Zaubale Sembana Pondom Kray. Manipur की माइके क्यादगी इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगना लंदारक पे हाइबा वाफम राइजा सभागे MP ओइरबा निंगथौ सना जावो लाइसेंबना फोंदोक्लोदुना असिगुम्बा फेबा मसिदा लमदम मसिगी येलो फुरुप सिंग अमतो ओइना पुनसिंदुना मपानगी शक्ति सिंग फॉरेन फोर्स थेनामिनबा मतम ओइरे हाइदि MP निंगथौ सना जावो लाइसेंबना माके ऑफिशियल एक्स अकाउंट थादुरुपा वारोलदा अखोई युमथंगनरिबा स्टेट सिंग मरोइना आसाम मिजोराम नागालैंड अमसुंग त्रिपुरादा युमथंगनबा लेबाक सिंग म्यांमार अमसुंग बांग्लादेशदगी मसिंग थिंगमदना संगसिलखिबा इलीगल फॉरेन इमिग्रेंट्स सिंगबो मसक खंगदोक्तुना मरमदा हलनखिनबगी अकनबा थबक सिंग लौखलकले आसाम लैंगांगना स्टेटसदा लैरिबा इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग मसक खंगदोक्पगी अकनबा थबक लौखलकपगा लोइनना मियोय क्या मरमदा हलनबा हौख्रे हौखिबा सही तरा असिदा आसामदा मसिंग थिंगमदना युमथंगनबा लेबाक सिंगदगी आइन कायना संगसिलखिबा इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगी मसिंग असुकी मतिक यामखलक्तुना आसाम द हिंदू सिंग माइनॉरिटी तारकपगी फिबम लाक्ले हाइना आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्माना फोंदोकिबा वाफम निंगथौ लैसेंबा सना जावबन नहोंना निंगसिंगलक्ले महाना मखा तारदुनु युमथंगनरिबा लेबाक म्यांमार द कुमजा 2021 दकी मिलिटरी लेयाक लाक्रबा मतुंग प्रो डेमोक्रेसी ओइने खोलाई पाइबा ललहलुक कयागा म्यांमार आर्मी गा अनिगी मरक्ता अकनबा लान सोंगनरकपना मरम ओइदुना लैबा असिदगी मसिंग थिंगमदना म्यांमार नेशनल कया युमथंगनरिबा मणिपुर अमदि मिजोराम द लेप्तना चंसलकले मिजोराम के डिस्ट्रिक्ट 13 दा संजफम पीदुना लेरिबा म्यांमार दगी चंसलकिबा डिस्प्लेस पर्सन मियोय लिसिंग कुंथ्रा के मथक्ता मिजोराम लगाकना बायोमेट्रिक डाटा लौबगी अकनबा थबकसिंग लौखटख्रे मसिदा नतन युमथंगनरिबा नागालैंड स्टेट के ओइनसु स्टेट असिगी लेगाकना इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग संगसिलकपा थिंगनबा अकनबा थबकसिंग लौखटले मरुआइना आसाम दगी मितोपसिंग तकथोकपगी थबकसिंग सथरकपदगी स्टेट असिदा संगसिलकपा याबगी ओइथोपना लेबना अकनबा सेक्शन थरंग लौखटलिबने हाइनसु MP निंगथौ लैसेंबा सना जावबना मखाताना फोंदोरकले फिबम मसिदा मणिपुरदा हेना अरुबु फिबम अमदा लैरिबने मणिपुरदा हुजिक माइकै कियादगी इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग असिन लंदारकति हाबो वाफम थमलदुना असिगुम फिबम मसि लैरबना लमदम मसिगी येलो फुरुप सिंग अमतो ओइना पुनसिनदुना फॉरेन फोर्स सिंग असि थेंगनाबा मतम ओइरे हाइनसु निंगथौ सना जावबा लैसेंबना अपील तौरकले मणिपुर मितोप संगसिलक थिंगनब स्टेट लेंगांग एडवाइजरी थोखरे है युमथंगनरिबा लेबाक सिंगदा तंगदो लेतादब फिबम लेबना इलीगल इमिग्रेंट सिंग थोमजिलकनी हाबगी चिंगनब लेबदगी स्टेट लेंगा की होम डिपार्टमेंट ना मितोप थिंगनब लखटकदब थबक सिंगी मतंगदा ngasi एडवाइजरी थोखरे मणिपुर गवर्नमेंट की कमिश्नर कम सेक्रेटरी होम एंड अशोक कुमार ना असि ऑफिशियल मेमोरेंडम अमा थोक्तुना मरि लेनबा अथॉरिटी सिंगना लखटकदब थबक सिंगी मतंगदा एडवाइजरी अदु थोकिबने होम डिपार्टमेंट ना थोकिबा मेमोरेंडम अदुना स्टेट बाउंड्री लांसिलक्तुना आइन कायना मितोप सिंग संगसिलक थिंगनबा अकनब थबक सिंग लखटनब डिप्यूटी कमिश्नर अमदि एसपी खुदिमक्ता खंगनबगा लोइनना इंटरनेशनल इंटरस्टेट अमसु इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री सिंग द मिकुप नाहोम सिंगना थबक लखटनब खंगहले करिगुंबा मितोप नि हायना सिंगनबा मियोय थेंगनरबदि खुदक्ता रिपोर्ट तौबगा लोइनना बायोग्राफिक अमदि बायोमेट्रिक लौदुना डिटेल खंगदोकनबा खंगनबगा लोइनना असिगुंबा मियोय सिंग असि थेंगनरबदि मखोयबु मफम चाना संगजफम पीनबा अदुगा मखोयबु सेक्शन थमदुना लोकल मियोय सिंग पुनसिन नखितनबा थबक लखटकदबने असिगुंबा इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग मसक चपचाना खंगदोकलब मतुंग मखोयबु मरमदा हलनखिगदबने हाइदि इलीगल माइग्रेंट्स सिंग लैरमगनि सिंगनबा मफम सिंगदा चेक तौबगी थबक सिंग सथनबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मेंबर सिंग यावबा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी सिंग लिंखनबसु डीसी सिंग द खंगहले लोइनना बॉर्डर पास सिस्टम की मखादा एग्जिट अमसु एंट्री की थबक सिंग डिप्यूटी कमिश्नर सिंगना कुपना मॉनिटर तौबगा लोइनना लोन संगसिलकपा सिंग खुंगुल लीबा अमदि कयांग कुइना लैरक्लबगी हाइबगी मतंगदा यंगसिनबगी थबक डिस्ट्रिक्ट पुलिस की खुथांगदा सथनबसु खंगहले इलीगल माइग्रेंट सिंग चेक तौनबा सेंबर डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स खुदिमक डिस्ट्रिक्ट अदुगी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ना लुसिंगलगा टास्क फोर्स अदुदा एसडीसी दकी तादबा डीसी ऑफिस के ऑफिसर यावगदबने टीम लीडर ना दरकार लै हाइना खलबदि आसाम राइफल्स बीएसएफ सीआरपीएफ की मिहुत सिंग यावहनबा याय अमदि बायोमेट्रिक स्टाफ सिंग यावहनबा एडवाइजरी अदुदा पल्ले टेबलेट लाख अमा फारे हरि सुरसानपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसडीपीओ एन थांगजानुंग अमसुंग इंस्पेक्टर जेम्स बाइफाइना लुसिंग टीम अमना सिंघाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लैबा इनपुम विलेज की युम अमदा थीबा हुंबगी थबक चथबदा WY टेबलेट लाख अमा फारे हरि समापन मौद्रापन की लेवल नपा WY टेबलेट सिंग अदु थांगमा जोन एलाइंस हंटर सही कुंथ्रा मंगा कौबा मियोय अमगी मयमदा लोसिलगा थमलंबनी हारिबु मियोय असिसु WY टेबलेट सिंग अदुगा लोइना फारगा FIR अमा लोखले हाइना पावसना मखा तारे
Digitization the agriculture land haina lana sangkibasing onthokadabani haidi Imphal East Imphal West yauna Valley area da leiriba ngalingai matamdagi leiraklaba mafam kaya agricultural land haina lana sangkibasing homestead land oina onthokuna legal right labor yauna sarkargi oibe scheme loan amasung land transaction na singbagi khudongchabasing adu phangana bahona biyo haina Federation of All Tribal Youth Club na government gi puning jing silakle hidam masiga mari lenana ngasi federation asigi maikai dagi Manipur gi governor da memorandum ama pisin khibaga loinana press club tapang thokiba pawgi mifam amada lup asigi president athoi parmaina phongdokhibada district singa sida leiriba khul singa si matang kuina dagi khundaraglaba so amasung local authority na khanglaba so home street land oina convert tawbagi mahutta agriculture land oina adum leibana sarkar gi khudongchaba amata phangba ngamdre adubu VIP amasung VVIP kharadi agriculture land kaya home street land da onthokli haiduna leba asigi leiriba logi makada equal treatment gi principle ado sab manana pangthoktuna digitization da lana chansin khraba lamsingi record asi sumthokpiyo haidi Mahiroi singna lambi da thoktuna protest athakre yasinaba poraktrabadi hena kanba khongjang changsilagani haide Lecture Association Manipur 2018 batch ke oja singna makhoi gi tongan tongan ba demand kya taladuna pen down strike ki khongjang changsin kiba sin higher secondary school gi mahiroi singna mahi tamba phangdaba gi awaba kya mayok naba sin maram oiraga ngasi school gi mahiroi singna lambi da thoktuna protest athakre loinana athubu matam da khongjang changsilba oja sing amasung government gi marakta yasinaba ma poraktuna mahiroi sing lairik tamba phangan biyo karigumba athubada yasinaba poraktrabadi makhal makha kya khongjang sing changsilagani haina phongdokkhre Johnston Higher Secondary School gi mahiroi singna school gi campus wama thoraklaga lambi da pareng sangna leptuna protest athakre khongjang aduga mari lenana Johnston School gi Desam Council gi BPTS Jenny Sana haikibada oja singna pen down strike khongjang changsin kibadagi mahiroi sing lairik tamba phanglakta banumit honi sure masina maram oiraga mahiroi singda khudongcha daba kya mayoknare karigumba sarkar gi maikai dagi hiramasigi matangda athubada yasanaba poraktuna mahiroi sing lairik tamba phanghandrabade makhal makha kya gi khongjang sing changsilagani haike Zawyama Higher Secondary School gi mahiroi singna so school gi campus wangmada thoraktuna makhoibu lairik tamba phanghan biyo haina khongjang changsin ke oja singna khongjang changsin khibadagi mahiroi singna lairik tamba phangdaba sina syllabus cover toba ngamloidra haibagi akiba leide mahiroi singbo khulai oina sijinaba lepkadabane oja singgi demand athubada pithokadabane kariguma thasi gi kunga taruk phawbugi manangda sarkar gi maikai dagi oja singgi demand asi pithokduna mahiroi singne tana lairik tamba phanghandrabade makhal makha kya gi khongjang sing changsilagani masida tholakpa afafatagi daita khudimak sarkarna pugadabadi haina phongdokke Guwahati da Manipur macha ama battery huralambadagi phagatkhre Manipur macha ama Guwahati da battery huralambagi damak huralamba battery singa konana phagat pangamkhre hadi police ki pauna hai ngarang Assam gi Ccpur police station gi East Guwahati district police ki kangpuna phagat pangamkhibane pharaba mioi adugi maming hinglaiwa kaune kawi masagi sahi kungani pansure Manipur gi Tamenglong district tagi ni mahana huralamba battery ga konana phagalaba matung Assam ba wahang pahong chathabada battery singa du lambi ki matai da khamduna thamba gari singdagi huran bani hai khangba ngamlai mahana huran bagi thabak sathaba du da atopa meo sing yawi haiba khangba ngambadagi makhatana hojik wahang pahong sathari haide Tribal Youth Council Manipur TYCM na governor unaduna tongan ba demand sing thabak ta onthok na ba memorandum sing pisin kre haidi tongan ba demand sing thabak ta onthok na ba taksiladuna Tribal Youth Council Manipur TYCM na Manipur gi governor da memorandum ama pisin kre TYCM gi mihut kangbu amaga governor ga unaduna pisin kiba memorandum adu da yawriba demand sing adu de Hill Areas Committee gi chairman bu mapung phaba authority piduna tribal sing gi chakhat thorangi thabak nekthina paikhat pangamna ba 1972 gi June 20 da thokiba presidential order semdokfa Manipur Village Authority in Hill Areas Act 1956 semdoktuna matik saba phan hapa tribal singna khundaba mafam singda paikhatpa sakwa thorangi project sing thuna yangna loisenduna madugi kanaba phanghanba Directorate of Tribal Affairs and Hill Department Tribal Research Institute amasung Tribal Development Corporation Limited MTDC gi award pa staff sing mensinduna menkhatpa Manipur State Commission for Scheduled Tribe MSCST gi contract staff sing regular tahanba amasung Autonomous District Council ADC Manipur gi staff sing da taret suba pe area piba asina singbani